megalayapost.news. Hadian Shiposngi bau babu Baxter Dingdo ulah syakset along ha Central Jail Assam. Kepada hadian ke Jingshakem ha Ketanat Forest ke Assam, buat mentah ke sengi. Hadian mula yok jamin nak yang bisar jong ke Assam. Keyboard pulit ke Assam gila palat no yu nak jingsyakset along ha Central Jail ke Assam. Halor kini ke jingyok jamin utai orang ba. But palat no yu nak jingset along ha Central Jail Assam. Nak kalian kayang kesem bagi kinhun seng balang na Western Riboy bakentup naduk ke FKJGP, HNYF, HANM, KSU, RBYF kilalip ban pedang burung yoni rongba hadi melak pelat no yu na gejing syaset along. Ki kinhun seng balang haringkat ki bahing basem kum gejing burung ya ki kam selut uni rongba kilap pedang burung na ke bapun kup burung na ke jain rendia ringkat gejing ai keblei ke bakerpang yu Kebau lah syaset along tang nak kadau boleh iki kemabah nak bentar ke senong ke tau. Kemban pen kemau babu Baxter Dingdo udai nak senong bela hari hakaput ke jelam Meghalaya bat Assam. Batang nak kadau ke jenglet tam iki mau hak tigi tain kaput nak bentar ban pen pai ke serok belas new hak senong bela hari ulah syakem pen ban haki bor badepek ke Ketanat Forest jongka jela Assam. Hak laitrik brai naitung arajar rapsau hadim ulah syakot hajar hak Ketanat Forest ke jela Assam. Ito nakaliang juga ngas ngeu ban ayu iseng halang baru kibedon na ka Thain Western Riboy jungi layarap ban don bentalang ha ka ban don benta ban pelait ban yarap pelait yang ban mi na kana ka Central Jail te hak to kasmi ngas lupa ban itu ya pi ba kajin sisa nak kalian jong itu range officer iba pun yang iwang berkawan sim di kali. Tetip mau dalam po yang tepat. Kiong penban bah sanya kot tadi ki handcuff nak titik nak yang mak kira nak sya mirja mak kibu ha kalakop. Tenang to pat onda menstep kesau tarik kira nak yang sya emin gaun. Tenang to ki sepempoi pat saneh. De kajing syak stomi kalong ba kreatif ye ba pi sa hapok lokop ye ki jing jenjar rewat la kataru maya syak hi namar maka de ki kamdai kata kajing le kajonga kabanga ngale baklah namar ba nakam ta kajing bhajong pai pa amdai tang manga handre ki nong snong baro asto kasi ki don lang bangin le ekre ta kam handre na kajing le don bor palat jong kituki Forest Assam kim kisnap wat ngila ong le kerpat ki hakano kanoro ndre kim ngeng te ki lam bek te kuntan koi sane te andala koi hane ngatrai koi na ngabyang kabam ndre menit ke jenjar namar baki jakatya kambyang ni syukya ba pedang jong kibril ba kiwe ki aikmat kiwe ki ai da ketigap ni pat ni syukya na pedang sau perjong tenang ta mensi tem dalele ya te kabam te kam dala te kaba kumta ka syubyang he te ka jenjar he ke te kumta batang nadu tang menimit he ngalayo benrung hai mau suri baladon kilomi na ta kamrah te kumta ya nak liang jungai he nga sio kumen nak ngai kublei ya pi seng halang baro ba nang ne sakmat ba pin pelsnyau ru sya ka sorkar ba nakai katau bakasami basami kane kajingja namar kadai nak kadau jong kajing pumdon ka surok kapelong yingi bagi nahapan ni da pai ba panyesna ba ha kata kajing yesna ka jongi ola sengi baklane ne ka bangim bakla katum kajing ken jungi hingi ken ba kam dai kajing bakla namar nadu mensua bangi yetrei nadu bangi ngidang ngipatkan mau briuru yetrei kumne yetrei nyak nyang nak itu ke nasam sa Meghalaya tu pra jan sinong yesna hi kunto dan rei mentas nempat ngimtip balai kalong kumne te ngabu kajing kerpat ya ke sorkar bat ya pikis yang halang ru berpensngeu nang bajong pi sa ke sorkar bapin sngeu bha ban pe kham tam ya ki sorok dei tang hak sinong jungi Andre habaro ki jaka ki balong ki khan kaput ki badon hapo jong
kejela ke dini berok kue. Tengah siau tang kita benai kude. Liu, nrei kila sim no, kila penkam no, ya takaan jungki haru berdekim dah kencu, ya kai kaba ini babu ilalet nang tak bah kamian konti kesengking. Namar kata nak yang jungi kiseng balang ki bekentuk, baro kiseng balang ki bela sim benta hak bede bekeni kekam. Nadu kasih ke bangila, penlong berjaya rali hang te terkema, bat nadu kasih ke bah kasunong bila hari hi, kalau penlong ya karali hang te sunong bila hari nak benta. Kajing snokia ya kena kakam kabai babu bakstar ilai kendo. Dan nak yang jungi kung kisang balang ni kentu ikpaiba baro nangis sekmat. Bakin ai kati kemon kati kediang bani trelang na kabenta ya kino ki kem ki jingja ki baki produk pasnam ki jungi ki kendo kamtam habangi don hakane ki jalla ke jungi ke bangi sa habordar bat kasam. Cibun ki jingi ngi kendo haman ki sni ki por ke bangi lai ya na karum sanang hamtam abang idon po kabordar nrengi kantu nomor kata hamtam nya kibor bedai pet jong ka sarkar abi dei bangi ki basa kabordar ki hab ban chimkhia ban le mardor habaja kino jingja ha kino kapor ke bangi kum kinong song ki bedon bordar ngi kandu nakliang jonga ngasngu banai ku kendian kajing kantu ya ki sordar hamtam ki bedon ha ki bordar bakin sim ya kajing kli ke bakhia ban kumno bante lakam habide kibreu kijungi hamtam kibreu jong ka asam bakiwan bentur nakapor cakapor saka jelam Meghalaya naga benta bankin ya kibabun kijingdon jingi jungi kimau kisiap kijing kipro barkhoi lem kano kendon kat ban nakaliang jongi pat ngisak pengat nak kendon ki fer abang ngisi tam tang ya kimau dan suruh dan nakaliang jonga ngadon tang kine kintin ban kentu kaba hakane kapor kum kisang balang ngidon ro bandawa na kabanta banbu ya ka police station kamtam ha kita ki area kujungi ladanum la banbu ya police station hang tiru ki kenja apos kum balabu mencoa ha bakla para baki de banbu biang ya kini kabanta ya police apos kenang ba kanlong kalat kalti banyarap ya ki paiba jong kadan katany western riboi jungi kamtam police bun hagane kasni kabakan atrik jong punai Julai arajak kusau naileng jungi ki sengbahang ki badon hapok area kadong katany western riboi hadin kaba ngidoi ha ki social media bat hagajingi tu ki pasnong prathau ki ba nasionong bila hari ba uwei upardok pasnam jungi ubade u babu bakstar dingdo uba la syakem no haki Forest Assam nadu kalai tarik jong une ubnai tingi penpau kajing snusi had du menta ila banong ba kajing le jong kani ka Sarkar Assam ka ba lengba ijing bakla e barit ka penlong pat ya kani ka kam ka ba hadu ba ibahing Assam ki pasnong pathau ki perlok perjor bat kadong katanhi kadon hapning kajing susi nang ba kajing le jong kani Sarkar Assam pa klem da bishar klem da wat punya alor kam kiba une orang ba une bobu ule hendak kira syukiam bat klem da penpau ya kajing sungu ya ki seng balang kum ka RBYF ka HANM ka HYC ka FKJGP ka KSU nangta ka FKJGP kini ki rikli kiseng ringkat ru bat ka western riboi dorbar ki balai donlang ringkat bat ngi nga ai jing kerku kerdo ya pilang baro kinong tracing balang to ble nang kerku ya pi unang ai pi ki mek pat ki koi bakia pinang la ban trace sitong namta ki jing e jong ka jai ban riu ka jongi ha ki si ki ban sawan te ka jing kerpat ka jonga ka ne ka por kalong sigentin namta ngilala ban sei ubriu ka ne ka por kumne Andrea kali ka jong upat kabadon hang te halor hat branch haduk menta nyimpat semlala ban sei ya ka te ka jing kerpat ka jonga ya kiseng balang kumjuru ya ka Sarkar ba kin sewa ban yarap lam yangi dibangin yo ban sei ya ka te ka kali ka sa hang te ru namar ba kaderu kali ka ba nyiresim da karam kadang don hapo hapneng jong karam bangidon kam ban siu wat hone ubnai ru kala dei ka tarik bangin siu ndre nyimla ban siu namar ba kajing sakut
jong new brew jungi angmi apa te namar kata nga sngo ban kerpat jur ya pi baru kiseng phalang nakaliang jong ke sarkar untam bahkan sewa bendera ini ban peniuk saya ketika kali kabadan hangte halor hat kenang bangila ban siaka bat bangila ban panan kam yang eka detang kini ke ketir kublai share Meghalaya Post.news